India ram state pakhat Maharashtra a hian puk lung changchi atanga ker tam tak Ellora cave anti chu a oma chungzinga a ming thang ber pol Kailasa Temple chanchin tun trum chu kan ron tar lang don ani the PB channel here meka khongain ka channel hi minlo subscribe sakram don nia Kailasa Temple hian kumzatel chung chu azir chiang tu te alo ti hril hai to le thina amak ti bak chu soitur an nei me ulo ani he temple hi pyramid of Giza te anga lian nilo ma se mishing siam ani ngai chuan mishing siam temple zinga amak le ro pui ber ani ome he temple hi lungchangchi volcano atanga in siam lian tak atanga ker chhuah ania thil mak deuh chu heng an lung kerna ton tam tak an ker chhuah lung te hi khoi muna ma abul vela hian mu tur om lova tin kan soitak ang khan heng an lung ker hi lungchangchi basalt an nia heng kernan hian engman ruange an man heti taka angle dikle milim tam tak ker thei tur hian man lai mi te khan thiamna an lo nei rengem ti chu mi thiam te hril ti hai tu ani mi thiam te chuan he temple hi kum edi pangana atanga somna hun lai velami ni inan chuta ma se mi tam tak chuan hei ai hian aupa in kum sang chuang fe in aupa ni inan ngaya ani na taka chuan mi thiam te tiamin tuman he temple an sakdan hi an hrelo ani historian te ngai dana chuan he temple hi Krishna the first son Rashtrakuta empire ra ro are laya sak ni inan ngaya chu kumzabi pariat na velani he temple satur hian kumsom pariat chung hunan mang ni inan ngai boka tin he temple saknan hian lung ton noi ni atanga noi nga vel an la son ni inan chut bokani mase hetiang zeta tam an kerna lung noi hi abul vela khoi muna ma mu tur om lova engtiang in nge ariral tak ti chu tun thlengin chui chhuah ala ni lawani mithiam ten he temple satur hian kumsom pariat chung hunan mangti hilodik ta se he temple ker tur hian na thok tu te chuan nikhata darkar som pani na an tho angaya kum khat chungin lungton sing ni la in thakhat chungin lungton sang khat zaruk somruk vel an lak man angaya nitin ton somnga panga la in darkar tin ton li atanga ton nga vel an lak man zia angai ti na ni chu mai ala ni lo heng zong an lak fel vek nu hian an pathian biak na tlaka chhuah turin milim tam tak kerangai le a chu wang chuan kumsom pariat chung leka sakzo ani chu arin om chia lo ani tin he temple hi lungker ani awangin a engal dik thlapa ker angaya ti sual pal le bal pal na nu ma engma he temple a hian achi patanga a hnuai top thlengin mu tur om lo ani mithiam te chuan heng hi tubo le lungker na thir khen manga siam ni in an ringa ma se heng hi lungno ol sam taka ker thei an nilova basalt lungchang ani awangin mitam tak chuan thir khen le tubo chau chu an man an ring chi alawani Maharashtra a cheng Marathi ho thon thuwa chuan he temple hi kar khat chunga sakzo ni in alo om ve thunga thon thuwa kan hmu dan chuan an lalpa chu nasatakin adam lawa an lalnu mang ang chuan an pathian siwa hna chuan tongtrain apasal chu tidam turin angena apasal atidamani phot chuan apathian siwa tan chuan temple sak atiam boka anuwa chuan an lalnu tongtraina chu chhana omin an lalpa chu arondam ta athutiam ti hlotlin nan an lalnu chu architect thiam ber kokasa hna chuan kalin kokasa chuan kar khat chunga azo vektur thu alo hrila asoi angei chuan kar khat chung chuan asa zota ni he thon thu hi hindu then khat chuan atak tak ni in an ngaya an pathian thil ti theina in apui ni in an soi bokani MK Devaloka Indian historian hriatlo tak pakhat chuan Kailasa Temple hi hun rei tak chung mi sang sangin an ker ni in angai thunga
an pi le pu te sul nu chu ron chhun zom zelin he temple sa tran tu te hian an temple mel mang hi an mu man a ring lo bawk ani Ellora Cave puk pakhata thu inziak chumpung tak manlai Sanskrita inziaka chuan Rashtrakuta dynasty hun layami ani thu a inziaka hei hi mithiam te ngai dan nei tir tu ber pakhat pawni mase mi tam tak ngai dana chuan he puk hi kumzabi pariat na khan an lo mang to nge ya mase kumzabi pariat na a saktrana an ngai pha chuang lo ani engpo chulo ni se he Kailasa Temple hi thiam thil at tarlan na ro pui tak ati lo thei om love heng milim pakhat ker tur po hian artist ro pui tak ni angaya abang atwal zol achung le achung zong zong hi milim kerina khata heng milim te hi an pathian kai noi deuh vekan ni sai tam tak lemte atwal zola pilar lungchang ker moiding tele an hindu thon thumila milim tam tak ker te hian an pathian biak hi amai main an bilawa an theina zong zong an lan tir ti ati chiang ome heng milim mai baka hian he temple hian leido te ruwa tui khol na thatak tele tui pai na thatak te aneya heng baka hian mi en thak ruk na le bi ruk na mun thatak te leihnuaya lu na thlengin he muna hian a omani he temple hi mithiam ten rei tak chung chu an zir chianga chuta mak anti em chu he temple hian lung in cher chuan lung in rem pakhat ma mu tur om lova he hi chu anti swal de hlekani ti tur pakhat ma an mulawani Emperor Aurangzeb a hun lai khan he temple hi ti chiat an lo tum to a Aurangzeb a chuan an thok tu sang khat chuang zet chu he temple ti chevek tur le thiat dar vek turin thu a pe a thon thua kan mudan chuan kum thum chung zet ti chiat an tum po in milim then khat chau an ti chet heya Kailasa Temple chu ti chiat thei ani lo ti Aurangzeb na hriat nu chuan ati chiat tum na po chu ati top taringot mai ni nan soi bokani he temple le Himalaya tlanga Mount Kailasa hi Hindu ho chuan inzom na thuk tak nei nan ngaya Himalaya tlanga Mount Kailasa hi an pathian Shiva chena ni nan ngai bokani he tlang len zong hi te alanilova hei po hian thon thu alo nga hle ani ome scientist le he tlang zir chiang tu ta chuan a chip om dan atang hian pyramid ani thei thu an soi ve bokani Mohan Sai Sanskrit thiam pakhat chuan Hindu thon thu Ramayana a chuan he tlang hi pyramid anga a in zia thu a soi ve boka vanram kailon ni in mitam tak chuan an ngai boka Hindu ho then khat chuan he tlang pyramid chunga hian an pathian Shiva chu phumani an ringtlat bokani Russia rama scientist pakhat Ernest Modi Sefa chu he tlang zir chiang tur hian mithiam tam tak geologist historian le physicist te chu a hruaya chuta an team thutluk na chu he tlang hi mihring siam chop pyramid nge yania Pyramid of Giza le pyramid sang te ang tho kha ani ti in thutluk na an siama Mount Kailasa satu te tho hi Kailasa Temple satu te hi an ni arin thu le an ming a inang po hi thil thlengpal ani arin lo thu a soi hial bokani he Kailasa Temple history dik tak hi hai chhuah thei ni to lo ma se manlai India mi te them thiam zia le taimak zia tarlan na thatak ania mi then khat chuan a hnuaya hian mi tu mala lu lo na leihnuai khopui ominan ngai boka ma se chu ero tun thlengin mu chhuah alani lo thungani atir lama kan soitak angkhan he hmuna hian puk tam tak Ellora Cave zachuang zet oma chungzinga somthum pali chu me pui tlo thei ni in abak chu tlo thei lowa kharania Kailasa Temple hi chungzinga pakhat ve mai chu ani heng mun khar tlo tur hian history subjecta PhD degree nei angaya he temple ngai to na ti thui thei tak hi mi then khat chuan alien ho sak ni in an ring bokani ole khati zong kha tun tromatan chuan ni le phot mai sela clear tu zong zong te in zawa in video le a kanin mule theu do nia